TikTok, Wisanin account endala indaba enkulu. TikTok, bring back that old account of indaba enkulu. TikTok sicela nibuyise i-account yaka TikTok lena endala. TikTok, bring back the account of indaba enkulu. TikTok, please recover indaba enkulu. TikTok, please recover indaba enkulu. Please recover indaba enkulu. They are not scamming people, they are donating. Indaba enkulu yangiphilisa kakhulu futhi ngoba noma ngalungelanga umhlanga kodwa ngikwazi ukuthi mangena nami ngizizwa ngathi ngikhona enxa ukubona kuhle kusuka benzeka ngaleso sikhathi. TikTok alibhene indaba enkulu lapho sibone yonke into enzakalayo la eplane siyabona Batshele ngesingisi.